Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yung amin papagayam, inta ibasa ti Proverbio 20, versikulo 22. Di ka kunaan, ibalas konto ti dakas. Agpanuray ka ken Jehova, kat isalakan na kanto. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nanang, asino di kinasarita yung iti cellphone itay? Kwa anak ko, awan day jay. Di yung ibagaan ni Uncle Noel akabsat ni tatang ti imawag. Una yun dagita at tao. Datayo lang aruden ti imadayo kadakwada. Kasta dalat na. Bayamon ida anak ko. Manun antawan nga inan anusan tayo ti panangidadanes da kada tayo. Sana mabalin ngagtal na tayo latan. Aglablabosin dagita at tao nanang. Bayamon anak ko. Di ka agimula iti sakit tinakam iti padam a tao. Jak ipalubos nga idadanes da kayo. Gaputa agul ulimag kayo latan. Kasanungay no si kama tiguraan da. Di kay madanagan nanang. Tasa anak amakiapa kadakwada. Agsauak lang no kasapulan. No agistoryada ngamin. Kasla isuda ang kanayon tinasayaat. Datayo ang kanayon tidakas. Naimbag na nakapasyar ka dito ayan mi insan. Ado ti pagistoryaan ta. Anya mananday tangay insan. Masurunak kadagiti kakabsat ni tatang. Apay manan? Adda ngamin manen nangag ko asabali nga istoryada. Anya mananday tangay istorya insan. Kas iti sigod Da kami manen kidakas. Nagadu ka nung arod ti inis istoryada Uncle Noel adakas may papan kada kami. Da kayo lang arudan tinaagrabyado. Iso da pay lang ti kasta. Maragragsakan da ka di makakitkita ka da kayo marigrigat. Pasensya kan insan no sikat tinang ibaga. Okay laang insan. Maawatan ka man. Day tamot laang ti makagapo. No apay ajak kayat ti agnaod iti lugar tayo. Nagado ti toksik. Wan nga rod. Madlaw kumot laang day ta insan. Jak man amo ka nagijay atat tao insan. Kaslawan pa nangisakit da kada tayo. Iso asyak. Sa anak pa'y nga agawid iti lugar tayo insan. Idi pa'y atar-tari gagayak tinatal na apanagbiag. Ket panagrik na, adda dito'y tinatal na apanagbiag. Dito'y ka diti balay da Daniel? Wen, siyak ti ama ni Daniel. Ada ka di masapulyo? Siya gayam ni Noel, kanakak ni Vanessa ang nobya ti anak yo. Ala, sumrek ka pa'y. Diti unag ti pagsaritaan ta. Saanan, adalag na patag nga umay ko ibaga ka na kayo. Anya ka di dayta? Nadamag kong umin ada kayo timang tultulong ka dagiti ka anak. Wen, nagagat ngamin da Vanessa kan dagiti kakabsat na. Kita nyo lang tanapride da dya Vanessa. Apa yan ay bagap ti kasta? Dayta lang ti may bagak. Na-pride at tao ni Vanessa. Di na mo ti mga aksiptari ti kamalina. Amangan kit din agpampamarangan na singpet kada kayo. Mabit man lang. Apay akas na ti bagbagam kanya. Imay ka kadi ditoy. Tapno dadailem ti panagtalik mi iti ka anakam anobya ti anak mi. Hello insan. Aping imawag ka. Adda na patag na ibagakan ka, Vanessa. May papanitian niya. Nadamag ko, anapan niya Uncle Noel di taayan ti darakkel ni Daniel. Itian niya aga po. Jak matlam mo. Ngam atapak, nga amang ano dinadaulan na ka. Anya? Saan kami lang aruden ngagtagtagari? Ngam agaramid da pay laang itigulo. Day tangarod kat insan.
Naglaing da amang padakas iti padada at tao. Nagpuskol matan ti rupa na amang ibaga iti kasta. Kat sigud mo't nagpupuskol tiro padagita at tao, insan. Basit laangan insan. Talagang ilunod kong dagiti at tao. Ay saan na, insan? Di mo ida ilunod. Di mo panggapon ti bumalas. Anya nga iti serbi ti panakimismisam no kasta. Aglablabas da ngaminan insan. Lawan ko na nang ibagakan ka, insan. Nasaysaya at kit di ang taimbagam kanyak. Amangan kit di no umay dito'y balay. Kit anya pa'y ti aramidan na. Kasla at da kayat yung ibaga kanyak tatang. Kuang amin, Daniel anak ko. Nakasaritag ti ulitag ni Vanessa, nobyam. Sino tatang? Noel ka no matinagan na. Anyatin baga na kada kayo. Na pride ka no tinobyam. Di nakano mo nga akseptaran ti basol na. Anya? Naibaga na ti kasta tatang? Wen anak ko. Aging gadi ti lugar tayo. Kasta pala ti ibagada. Diyak nga rod maawatan no apay. Awan mo ti dakas sa makikita kini Vanessa. Ngam apay a mismo nga ti ulitag na ti bang padpadakas kan kwa. Sigurado ang masaktan ni Vanessa. Numamuan na ti kasta nga imbaga ti ulitag na tatang. Ay, oray siyak mat Nasakit mat Ajay mismo pa'y akapamilyam ti mangidadanas kan ka. Saan anasaya ti kasjay, Daniel anak ko. Anyat ibagam Daniel. Inmay na angkel mo Noel ijibalay. Ket kinasarita na ni tatang. Anya nga itimbagbaga di at tao. Na-pride ka no? Adi mo amo nga akseptaran ti kamalim. No kasta. Pudno tinaibaga ni Insan Marian kanyak. Nga imay ni Uncle Noel dito eh. Uwen. Nagturod matan amang dadaol kanyak dito lugar yo. Naimbag ko mamit no pudno dagiti imbagbaga na. Talaga kayat da kay adadailan? Saan asyak ti padpadasan dagiti at tao. Pasensya ang langan ida. Di da mo ter aramidan da. Nakaluto akon Vanessa. Umay kan. Ingkaayabanan dagiti kakabsat mo tamangan tayon. Vanessa, mangmangagnak ka di anak. Anya di ko na yun nanang. Kunak, ayabamon dagiti kakabsat mo tamangan tayon. Anya ngamin ayat ipampanunutam. Saan ang mabalin ang maamon ni nanang? Adadadaulan nak niyang Noel. Isupay apakariribukan na. Napaulimag ka manan anak ko. Ay, ko nanang. Okay lang. Sigurado ka kadi. Wan, awan pagdanagan nyo. Na-stress akla siguro iti trabaho. Aginanakamot ngamin uray sagpaminsan laeng anak ko. Nanang, nasken nga agagutak. Itikas na, matulungak mo't dagiti kakabsat ko. Wen, ngam aywanam kumamot ti salunat mo anak. Narigat mo't laeng no agsakit ka. Wan nanang, awan pagdanagan nyo. Jak baybay anti salunat ko. Hello? Hello? Sino da ito eh? Angkel mo Noel da ito Da kayo matgayam, Uncle. Da ka di ba gayo? Aging gaita kat nangato pa ilati pride mo. Anya ti magaga po, adi yung kaya ti agsubli dito'y lugar tayo. Pasensya kayon, Uncle. Ado nga minti pakakumikuman mi dito eh. Kumusta gayam ni tatang dita? Ti bagam kit di mo amo ti mga akseptar iti kamalim tanangato ti pride mo. Di kay kumagsaoy ti kas, Uncle. Nang runa kat di yu amuno kasano ti kinarigat mi. Naulimak ataw ti inam. Agam sika, natangken ti ulog. Ita lang ay bagak ti kastoy kada kayo, Uncle. Gapo ka dita saan latan ngagtagtagari ti inak. Ket kastanter aramidan nyo kan kuana.
Saan ka? Dungag ka, Vanessa! Awan tiyambaong. Ubing ka pa ilang, iso at di ka agsaw iti kasta. Saan ang kal? Saan akon nga ubing? Nalawag kanyak no anya ti mapaspasamak iti aglawlaw ko. Kat uray kaguradak. Jak ipalubos akas talatan der aramidan nyo itinak. Awan tiyamom kunak manen tauping ka pa'y. No awanan ti bagayo. Sige, tada pa'y trabaho. Bye. Anak, Nanang, itay kayo kadipay dita. wan, kat nangaguti saritaan nyo ka ni uncle mo. Pasensya kayo, nanang. Jak nalapdan ti bagik. Napunwanak ngaminan. Maawatan ka anak ko. Tauray siya. Napunwanak meten kadakwada. Apay akas yayda. Datayulatan ti dakas iti imatang da. Sipod pa idi, kastadan anak ko. Diyak kami nagsasao idi, tapag tutulungan dak. Saanan ang mapasamak day tananang? Gaputa ado kami nga agkakabsat amang isakit kada kayo. Nagulimag kamot ditain San Vanessa. Apay ka di? Kasla kayat ko dagibanas insan. Kayat kumat amapadasan dati impalpalak amda kada kami. Anya nga ta, no ibutaktak kumat dagiti amok adakas may papan kadakwada. Wano san, pagbalinak mat ida adakas iti imatang dagiti tattao. Agtal na ka man dita insan? Tapno marik na damat ti marikrik na kita. Sa anak nga umanugot iti dayta apanggap mo insan. Anya nga ro tirumbang aramida, insan. Pudno akabaulan da Uncle Noel timang padakas kada kayo. Nung may salaang ti masiguradok insan. Anya day ta, insan. Saan da maaramid timang padakas kada kayo iti imatang ti Diyos insan. Isu ano siyak iti sika, di mon ida ikaskaso. Agkalaysa kayo gaya man kini Daniel, insan? Wan insan Marian. Nagasatak kadagiti agbalinto akatugangak. Naanos da kanya. Maragsa kanak para kan ka, insan. Aywan gayam. Alaan nakton nga abay Mabalin mat, insan. Kat, anya nga iti plano. Imbitaram ka di dagiti uncle kan auntie tayo? Wan, imbitarak ida. Kasano ngay, no umay na dito ay katadaulan da kayo. Amangan kitdimot no pabainan da kayo iti sangwanan ti ado at tao. Adda kadakwada day ta insan. Lakay ken babakit dan. Addan nakem da. May matgaham dagiti kakabsat ni tatang mo, Vanessa. Wan, Jak lang magustuhan ti bilin ni uncle mo, Noel, itay. Kasla tirtirahan na kamay. kinapod no na. Masya na kadakwada. Apay kumamasyan ka, kat da kayo mo ti dadanus na. Masya na unay kadakwada. Ngamin, kabayatan ti panangibabain da kanyak iti kanlay sata. Rumrumwar ti husto nga ugali da. Nalpas matlaangan ti kalay sayo kini Daniel, insan. Wen insan, ket agyaman ak temay ka. Kas laging ga itakat napudot da Uncle Noel kan ka. Ay, wang arod. Inisamak ida iti simangpet da. Ngam ni Antilisa laang ti imisam kanya. Uray siyak, insan. Kadakwada nga agkakabsat, nilaang Antilisa ti kaanusan. Ngam ita, saan ko idan akabutang? Una, awan ti makagapo nga agbutang ka. Nulakit di amom nga awan ti basol mo. Wan insan. Pagyamanan dalaang ta sa anak akas kadakwada.
Tanon natang sitak mat akas kadakwada. Amangan nuan niya mat ti mapasamak. Bilibak at talaga kan ka, insan. Uray dakas dakan ka, maasyan kalatta kadakwada. Hello, insan. Kunak man no may kagpasyar dito balay ita. Pasensya kan, insan ha. Ada kamin klasek. Kumusta kayong dita? Nasaya at mat. Sika ngay. Nasaya at mat, insan. Imawagak laang, tadakayat ko nga ibaga. Anya day na. Naibalod ka no gaya man ni Uncle Noel. Ha? Taapay. Adda ka no ti ubing a kinabil na. Kat critical ti ka sa saad ti ubing. Saan laang aday ta? Ado ka no ti mangirek-reklamo kan kwa na akabaranggayan da. Anya? Wan day ta ti pudno. Malas na laang tabak nang dagiti dadakkel ti ubing a kinabil na. Nasaysaya at matlaang ti kasto na pasamak, insan. Barang iso ti pagnakman na. Agpakadak nga insan ha, anda pa'y klase. Ituloy tanto ti agistorya. Sige, insan. Bye. Maasyanak mat lang arod kin ni Uncle Noel. Gapoy iti pan nakaibalod na. Nang panag ko na. Nagbalatik mitlakan ko na ti madi nga aramid na. Di mo panggapan ti agibalas, tawan matla ang tinasaya at amaganab mo. Ikamang mo itinamarso at ti amin aparikot kandaginsan mo, taiso ti numero 1 amang tulong kan ka. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Charlotte Celo. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Isagani Buliser. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.